Waray Upay TV. Mag-subscribe na. Cha-chata! Babae nga maworo na nakuyab, kon akong tututokan dayon nalilingi. Mamulaan ya matahom nga nawongan magisilahin hinay-hinay. Kon ako niya kukuptanan kamo, mas nagtitikada mo aniya kaawot. Bisan guti ay laan na apaghikap, nagtikinag man dayon hiya. Diri hiya mahilig magpakita, han iya gugma kadaman. Pero kung kami nala, duha bugosan iya pagataman. Babae nga maaworo na nakuyab, pero dakoan niya gugmahaan. Bisan diri hiya maistorya, aniya buhat amoan pamatuod. Kung manggisihiya at ubangan, nalilipay ini nga kasing-kasing. Waray na ako iba nga karuyat, hiyalaan at kalibutan. Kung may piyesta ngan may sayawan, ako an iya pirmigin agad. Maawd man hiya hasiyahan, pero maupod gihapon haak. Kung may problema ako, hiyaan siyahan nga nangangaro. Diri pinaagi hinda mo nga pulong, kundi pinagihan ya pagataman. Ani ba na siring nga hilum hiya, pero para haak espesyal hiya. Kayang gugma nga waray pakitang tao, amo ang pinakatinuod. Babae nga maaworo na nakuyab, pero dako aniya gugmahaak. Bisan guti ay laan niya mga pulong, bugos man an iya kasing-kasing. Diri kinahanglan magpasigarbo, kayang gugma diri pasiklaban. An importante nagkasinaptanay na nagkakahigugmayay. Kon umabot an adlaw nga mag-asawa, hiya lagi hapon an akpipilyon. Kayan iya kaawod ngan kabuotan, amo anak pinakahigugma. Waray ako iba nga hingyap, kundi an makita hiya nga malipayon. Kaya niya pagngisi kada adlaw, amo anak kusog ngan inspirasyon. Babae nga maaworo na nakuyab, waray gud ka parihoan iya gugma. Bisan maawot hiya hakadam-an, aakbug o siya nga matinumanon. Cha-chata nga magkaupod, hamusika ngan hagugma. Kayan babae nga maaworon, amo amreynahan at kasing-kasing. Para hatanan nga maaworon, pero matinumanon. Padayon ang gugma!